U duelu Trebise i trećeg tima budućnosti nije bilo previše dileme. Nikšićka ekipa povela 9-0 i dominirala u svim segmentima igre. Nakon vojstva na poluvremenu 27, u nastavku domaći tim igra uz znatospodijen ritm, a krajnji rezultat bio je 28-15. Meč su komentarisali treneri i igračice Trebise Miloš Perović i Maša Vrajić. Malo sam si, da kažem, malo pribravao prije utakmice, s obzirom da je jako talentovana generacija budućnosti koja, da kažem, igra u reprezentaciji Crne Gore u tom uzrastu. Djevojko su govorili na pravi način, jednom jako odbranom, jakim zalaganjem, brzim tranzicijom i kontrolom smo riješili kao u prvom vremenu meč, tako da sam u nastavku utakmice proživio šansu s onima koji su sa manjom minutažom i koji su, da kažem, nameđu tu tim. Narodni protivnik? Narodni protivnik ekipa prvo zastavistva, jedna jako dobra ekipa. Ono što radi je sigurno, da u ovoj ligi imamo 11 klubova i da je to jedna velika baza i veliki fond utakmica što će puno značiti za ovu mladu ekipu, budući da smo, da kažem, prosjek godina 15,6 i idemo korak po korak. Bila je veoma jaka utakmica, davali smo sve od sebe i šta reći, zadovoljni smo. Puno smo radili na ovome i onda smo čekali da počne ova liga. Nakon dva kola Trebise je prva na tabeli sa 4 boda, dok su Sutjeska i Varvarija 2 na 9. i 10. poziciji bez bodova. A u trećem kolu prve lige za odbojkašice Nikšić je juče na svom terenu